Hi, ani Triprenation channel nai tongnai joto takubuku hasal safa okras raino hain hai ani khapang hamjagma yapare tini ani puila YouTube live video recording ani ching tongu tamni keke sung jotun saimano khana 9th August ke chini indigenous ni bagai bukung bara ba han besarong ni bagai belai important sal abun bagai o hayung gunangi jotono khanani 9th August no palai tong ye palai mani bagai tini ang sekang World Indigenous Day eve hisabe ang jotono no ani khapang ni hamjagma yapare kok thaisa thainai ang sanani sing ge kisa naisin tongbaidi jeng krek ke salainai ye puila o Indigenous Day no sinal sekang bo bahai ke phaika boni historical background kisa jeng silainai belai short ke bo ke 23rd December 1994 o United Nations ni General Assembly o declare khaijaka je 9 August ke Indigenous International Day of World Indigenous People rogni salung stungnai borok declare roi roka tan bangke 1982 no puila 9 August o Indigenous rogni working group noi Indigenous people rogni working group noi chenjaka hainba o sal no rogai borok Indigenous bagai sal international sal noi borok declare roi roka inge belai ke tongthongmani sal ba belai ke tongthongmani kok ungkha chini bagai o sal no rogai jeng chini manthai sokthai chini kamajak rok no jeng hain hai revive khayani hain hai jeng tisapiani promote khaipiani preserve khaipiani chini right ba jeng no odhikar roi rojaka inge jeng saimano jotono adivasi indigenous ke adivasi chini India onke jeng tribal hono tei baksa जनजाति होनो आदिवासी पहाड़ी ए आबहाय के हजाक दङ हायफानो इंटरनेशनली जोंनो यूनाइटेड नेशन के इंडिजिनास नै बुमुं रखा गे ताबक जों त्रिपुरा के जों तिप्रासारक इंडिजिनास नि बरक रक त्रिपुरा हानि बसारक के इंडिजिनास बा हानि बसारक हजागोन के ताबक कयेकटा अरस जों इंडिजिनास रंनि राइट 46 article tong 46 article no जों थुप्रै साबै माया at the same time हायफानो आं तमा सिन बागै नांगौ important बोनो आं किसा डिस्कशन खायने बा साख्लायने के आं जे important अंजा कुमारक चिन तिप्रासा दफानि बागै तमा नांगौ आबुनो आं किसा अरो सालायने निरकबाय के पहिला article 46 ni bisi first article no tongu English by kisa popori kokborok by sanai ge first article time tong indigenous peoples have the right to the full enjoyment as a collective or as individuals of all human rights or human rights jeng saimano human rights rok tamo human rights ke thangi tongen odhikar tongu abhairo ge jotto sangsani general unthung OBC unthung S unthung je right tongu borok ni right tongu chini indigenous people rok ni bagbo abon right bo bebang jengbo mathai chinbo odhikar tongu hi saman klayu ye tabo duyo hokake chini article 2 hoke chini identity no songroin tongna ni chini odhikar tongu chini musuktui ba chini sajak tike संग्रहण तोनी अधिकार तों आर्टिकल 3 होगा के सेल्फ डिटर्मिनेशन हमन माने जों चिनि बुकुं चिन त्रिपुरा हानि कोना आंसासनाय चिन त्रिपुरा सारक चिन मुसुक्तै जों पॉलिटिकल स्टेटस रक खाइमानो तै रां पैसा बाहाय के जों चिनि एडिसि एरिया बा चिनि गुंथाय बारानि एरिया जों बाहाय के रां पैसा खागिमान आबो चिनि जों डिसाइड खायमोन चिनि जों सेल्फ डिटर्मिनेशन खायमानो ते सोशल ते कल्चरल डेभलपमेंट चिनि कामुं सुमुरक
chini cultural sudo kamung sungya samung nung jotona जों chini musuktui chini sajaktui chini gothokti ke जों develop khaiman जों oro kaisa ang sanamusu inge kamung sumung tak chini kamung rongno chini gothokti ba chini aige sristini mote जों kanani musu ke abti ke kaiman haipana जों ge chini tripura hawum ke जों songka kebangku borongno kirigui ma tongo जों chini musukti khaisokmaya ngri tong je an experience ang nugmani kitabo article 7 no ke 6 article 6 otamsa every indigenous individuals has the right to a nationality jotona indigenous khoroksa indigenous borokni nationality ni अधिकार दं nationality ni je bini bororo je अधिकार दं hai chinbu अधिकार दं number 7 ke tamsa chin indigenous individuals have the rights to life physical and mental integrity liberty and security of person tak chin indigenous physical mental integrity liberty security rok joto security ke secure ke tongani freedom ke tongnan chinibu अधिकार दं article 5 ho tam sakha indigenous peoples and individuals have the right not to be subjected to forced assimilation or destruction of their culture amake belai ke important chini bagi ani bagi especially ang amake belai ke nangja chini indigenous rok borok kom tei sikhai dikhai ringyani bagai je gorong puk songkha gobang puk rokni culture जों assimilate thang borokni bisingo जों komangui thang ta rondi जों india o rondi baksa especially chin tripura buini oro ge sai asungya chin tripura o je sari kanai rok gobang puk ge chini rignai kanai kom ge mane as gorong bukuri sahos bukuri ge tam buini kamung no kangui borok bisingo जों komangui thang amno assimilation even destruction komangui bo thang baksa teibo chini tibrasan saipana songkha kom rongke komangui bo thang borok haini bagai जों gora ke tong nang omtrok sirona bagai ne khnani hai salo indigenous day nei sungsar gnangai palai tong ke tei kaisa oro nyo no article 2 oro nyo ang omo kaisa important ja states shall provide effective mechanisms for prevention of and redress for oronyo state means country kaisa country rok borok provide khayan nang chini je kmai thangma rok no provision ro nani redress khainani bagai tonai preventive measures of ronan bagta for example जों oronyo muitomana chini Bombay Money Lenders Act 1946 Bombay Money Lenders Act 1946 nei a jorago chin bororoni joto indigenous rongni na khetorok jagarok kmai thangba ha siarung yani bagai na kmangai thangka ge kmangai thangman bagai na government rok o kmajak jaga no je painai buin borok painai na rang rogoi o jaga no indigenous yago rogani banta hnai o aino sujak ton 1946 no ke bono khnagai na chini TUJS Tripura Upajati Jubo Samiti song kaisa form khaimani o ain bisingte chini jaga sak bini yaw thangmani जों ki fil bahai ke manai जोंबो फाइदि movement खाइनै सेंमानि के ताबो o aino no जों खरकसा chini borok kemaka thai rolangka ha ni bagai bonbon ke bir bikram jamatia telemrago gari ka kamio bonpara bonka ha dopano ha ni bagai fight khai kheto ko saron buin borok bai bothar jagmani ye bonka chini dopani martyr ge bo haike ke bu mane sport kheto ni bagai ha ni bagai bothar jai ko chin Tripura hawo ge hain bagai apro kaisa नियम खाइ रखान आइन चालुखा जे chini Tripura sarokni ha jesa phaljak phalna musuk phano bini borok rok pai maya
chini tiprasani hano जों बैनो फालमाया हायनो लांका स्पेशल पारमिशन माना SDM रहो गे अब बाई जों दिनी आगरतला रहो जों पाई दंगानो जागा हायाके हाय आइन रो करी हिखाके बैन बरक थंपरायनो चिन टाउन तिप्रासानि यागनि जागा रनो बैन बरक पाई नाखाम के जों जे बीर विक्रम जमातिया थैमानो जों हामबाय रथायक्लाय जों ग्रेटफुल रथायक्लाय ब थैमानोबो जों पालाय थायक्लाय ब थैखा 10 तारिख मे 1973 आव ब थै के ताबक आबखा चिनि मानथाय हानि बागै जों गोमाङै थांफानो सरकार बनो जे पाइनैनो रां रगै चिनि इन्डिजिनास न जागानो गिफिल रवानि बान्था अमनि आइनि नियम ओ एक्टनि कक के अबहाय के ताबक जों ते कैसा नाइने आर्टिकल 10 ताम सुजाक दं indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or territories indigenous borok han besan borok force ke zulum clay by force borokni ha ni mane remove khaijagnani usit gere borokni ha ni sorogui rojangnani usit gere piaba chini Tripura House nu sia rangyan bagina Dumburu Hydro Project ni teke chini borok गोबां हाजार फेमिली 1972 आव उथक जाबायखा बरक उथक जागै रिहेबिलिटेशन रजाखन प्रॉपरली बरक चेर जागलिया हाथाय हारु हाथाय गुसु रव नक बां रजाके बरक दै जानानि दै नुनानि तंनानि परेनानि आफाय करिनि बागै बाक्सा बांलादेश थांखा बाक्सा के मिजोराम थांखा अबायके बैबै रोख्लाय रय रजाके किफिलि माफायखा अमनि प्रमाण जों नुगो ब्र ताबो कांचन पुरसिन ब्रु रग रिफ्यूजी खेमा तंफायबानि ब आरन बिसिं ब्र बाक्सा तंग जतया आइ बाक्सा तंग इंगे अम हायकेनो गोबांमा रयसाबारिनि चिनि ताग दुम्बुर प्रोजेक्टनि कारनै चिनि ब्र गोबांमा बैनि हाव सखा सवै हाय किफिलि ताबो रिफ्यूजी तंखा गे आबनो चिनि सियानि कारनै जों तेरो खायजाक दं जों अमनो हाइन हाय जों दाबि खाय नामानो जे आ दुम्बुर हाइड्रो प्रोजेक्ट न हाइन हाय जोंनो मारो फिनाय होनो आर्टिकल नंबर 3 ओके तामसा चिनि indigenous peoples have the right to practice and revitalize their cultural tradition and customs नि साव जों चिनि कामुं सुमुं गोमाङै तंमानि जों नगो 80 decades रव 70 decades रव चिनि कामारो आगरतला नुस नुजागलिया के आइ बागै जों ताबं खायके रिवाइव तंगो चिनि कामुं सुमुं रिगनाय रिसारो थों ताबो रिवाइव तंग के जों तेबो बनो प्रॉपरली तेबो यूजफुल के जों व्यवहार खायमानो जों नुजागो चिनि कामुं ताखनो जस्ट ओकेजनली प्रोग्राम रो कायसे जों कालायो माने इन जनरल दे रहो लाइक ऑफिस रहो जों कालाया ये बोत्रनो कालायानि नाङो सिलाहाके जों तेबो किरिया आङो लासि आङो सिया हके जों किरियो लासि ता आर्टिकल 14 आं जतन साया हि साजा आगिन आर्टिकल 14 न ताम सुइजाक दं अरनियो हके चिनि language providing education in their own languages in a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning tabok जों चिनि भाषा बाय चिनि कबरक बाय परेन चिनि राइट दं अधिकार दं चिनि सिस्टेम बाय जे जों बुजि जों साजा आ बाय चिनि राइट दं अधिकार दं चिनि परेनानि न जेमन न कबरक न जों कबरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय के चिनि चाकु हिहमानि जों मापरिया जों ता पर्यन्त बांला स्क्रिप्ट ता हाय तामुन इंगै खनाय दं गे जों आसक दिन 1970 decades रंसि जों रोमान स्क्रिप्ट रो 60 decades नि रोमान स्क्रिप्ट रो जों साइफेमानि ता पर्यन्त जों मानिया गे जों बेलाखे कपाल हामिया जों सिलेबास रो बहायनि राजमाला रो जों मापरिया राजमाला रो मापरिखे बेलाखे चिन बागै जागोन ते कैसा के आर्टिकल 16
Article 16 tamni sui indigenous peoples have the right to establish their own media in their own languages. So indigenous people bo haina media rok khai mano tak weekly daily jemon doinik সংবাদ tong hairok sung haina saksangni basa bai khai mano tabuk sung nukjaka kisa social media ro chikon ro play ongkhabai kha belai kha hambai ni rok no teibil sung kotor kolok ke thangna nangu bai hai ke nge tabuk tei kaisa hingke 21 article ang kisi sanai tabo oro 21 article hingke tamisa in the area of education, employment, vocational training and retaining housing, sanitation, health and social security. Tak chini bororogni health saisto kaham ke tongnan chin odikar tong piaba sung kepal hamia bolong malaria roke thinai kebang ma tong toima nungya ke kebang ma thinai tong chini right to life amoke human rights ni joto human rights ni अधिकार जों मानि दंनायनि राइट्स दङ पियाबा जों के ताम दै मानुया के थैयो माइ मासे के थैयो अबहाय मेलेरिया के थैयो अब जों थाइग्रै सिना नाङो जों थां दङनि अधिकार दङ इनके चिनि सोशल सिक्युरिटी बुकरै ता फ्रीली जे कुनु जागा थांमाया स्पेशली चिनि बोरै तिप्रासा बोरै र फ्रीली जे जागा हिंमाया हिं थांखा केनो न फ्रे जागो बोथार जागो इभेन निजेनि पाराराव बहायनो जे रक्षा खायनायनि उचित बरकसि रक्षा खाया ताक लाइक जों चाम्पावार एरियायाव जों नुखा उसुकाव बोरै निजे नेबर निजे बरक बायसि ताइलाम सबाई रफे जागमानि एक्चुअली आ रफेनाय बनि माने बनि रेस्पॉन्सिबिलिटी दंमोन बनो डिफेंड खायनायनि बनो रक्षा खायनायनि बैनि हानि बरक खायफोन पियाबा बो निजेसि हायके खायलाके आज चिन्ति प्रासा बोरै रक माने चिनि सिक्युरिटी बेलायके गरैख्या मुनाक फ्यूचर नुकजग ते आर्टिकल 26 tam hisa indigenous people have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources. Oronyo ki indigenous borok borongni odikar tong borongni area rogno borongni ha rogno borongni resource rogno naikan khainani ba book khainani borongni use khainani borongni odikar tong jemon जों boromura rawo जों rupini rok tong jomate debama tong aro borongni right tong hain bagai ang jotono koyo sini paharni borok ba जों gramo tong sin gram ganda bolong tong abo sini odikar tong rokha bu khayani use bu khayani je kuno borok ayangdi thangna kini rok tamni phai biangni phai tani phai hin जों सोंथाय खालायो इभेन सरकार बहायनो नारागिया नागानि अधिकार करे चिनि फ्री प्रायर कन्सेन्ट करिके चिन बरक रगनि आ एरियानि आ बलं एरियानि फ्री प्रायर कन्सेन्ट करिके केबो अ जागानो दखल खाइमेया इभेन सरकार जोंके सरकार नि हायनो रिलैक्सेशन हो सरकारबो खाइमेया जेमन जों नु बरमुराव इको पार्क नि खाइमानि इको पार्क अरन्य रुपिनी एरिया borok jomate area borok debama butong rupini tong aronyo tam hike borok aron mia phaichamani bol naichamani aro eco park ke borokni odikar deprive intang biang mia phainai bol naisanai te musu pon changri tongmani aro chang khaimani hige oborok chang siani bagi dokhol khaijagan actually chang dokhol khaire ke tongani chin odikar tong kita sabni lapka bini borong na aroni gatekeeper ang paine sakiri khai paine te security rawi borok bangma borok khai oro mela tela picnic rokhunai ge chin tam right tam siba chin tam enjoyment tong ge aban rognu sing sinanang even sing kebno roya ke tongmana chini jodi phan tong ke sing simani tongman hinta ke sike knowledge is power sing knowledge green bagi kiri jagi power khato ragyang itong ge obono especially o din ni bagi 19 August ni bagi ani thanim ke main chini right rongno rokha khainani mainly tinta ang nangjagu kaisa ke land
chini ha bolong rok chini ya phawo tongna klai sung tongani nangu bono rokha khayen nangu sung use bukhaine rokha bukhaine bini borok thanga ke sung roya klai tongana ekdom kara klai tongana ge te ge sorotam obhain protection khainen bage ge or 29 article ke tam sikha or states shall take effective measures to ensure that no storage or disposal of hazardous materials shall take place in the lands or territories of indigenous peoples without their free, prior and informed consent. Omohokake hamia moila khibi disposal je moila agotolani je municipality ni moila hamia no muna kosok no chini borok ni area go khibi mani abo bhaine sung khaire ke tongi man sung khaire ke tongke borok khaimeya sung nugo abogo madras ho je sarkar omte he gram di disposal area khaina pro aroni area ro bada khaimen piaba chini oron ke sung nugo naidi lembu sora di khaimani chin borok ni area ya aro muna kosok rom ke busu ruk su ye abo bus chini socheton tong nang khaire ke tong nang sung nugo yang moharani thangmani hathai ro bhaine al chin borok ni area won khibiro abro busung siri tong nang hainba ang je ang kok sai tong no khnanai takhu bukhuro no ang socheton ke rona musugu niro sila ha ke khnala ha ke aro area wo chin borok no sironani nirong ni daito especially hano sung rokha khaino nang tong ha bai kok te chin kamung sung ge oronio 29 ni article om haike suja disposal je moila ki marong no sung khaire ke tongana ta 30 article 30 go tam sui military activities shall not take place in the lands or territories of indigenous peoples unless justified by a relevant public interest or otherwise freely agreed with or requested by the indigenous people concerned. Omoka ke military ni camp ro military taksin or TSR ro Tripura police ro ni kabang ma camp chini consent sara hai ni TSR ni battalion 14-15 bail ha chini borok ni area mang na area kotor ke camp স্থাপন khai camp no snamui roi ro kotor ma jaga dokhol khai ya abrok bu ungna kri chin borok ni consent sara chin area sung nang I or military camp nangun hoya sak borok roi meya jodi chin borok nangjaya ke ge hain bo obo busina nang chin borok ro ge tei omotei bu markuk chinoro school camp khai tongmani school dokhol khai camp khain botei bu marku chini para tabo chini hodrai ro na school ro camp khai school ma khaya ro u jaga chikong sarong ma khai ma ro nugu ge obhai ro tangthung karon education right to education jotoni ni education na ni odhikar tong pia babuno dokhol khai mani saya take isa 33 indigenous peoples have the right to determine their own identity indigenous borok rok han ni besani borok rok borok ni identity no decide khaine ni borok ni odhikar tong ta ni identity tamo tiprasa de borok de tripuri de ta adivasi de jonojati de tribal de jongali de abo chini right tong bui homa baya o borok sung tribal hom le ni tribal ni chup ke tong mani sung tribal sung tripuri si tiprasa si sung sariman obosi chini right sung san chini chin saksak ni identity sung decide khaine chini right tong tak rignai kamaro bhaine sung baksa ba kang rignai kanslei e abhai roke haipana tak sung tam nukjang ke rignai kaphone in the form of sari abhai roke kang ke bo bhaine assimilation ni lama no sokja karon chini kam rignai kuno din sari hai nia half nia blouse by dokutu khlai sari hai ke kamani nia ge abrobu kind of assimilation ge abrok chini right tong sung bahai ke tam bai ka ke chini age ni juk bai age
सृष्टि कामानि जों कामानि मिलिनाय आबो जों वानसुइनाया ना तामके जों हुग्र थांके जों कास्लि बरक जों कास्लि जों हाबा थांके कास्लि जों के ताम बा जों चिनि कामनो बैनि काम हाइरेरे के सोलरेरे के कानाइबा एक्चुअली वो कैसा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज काम ड्रेस जों जे ताबो ब्लाउज हाफ साड़ी है के कामन बो कॉम्प्रोमाइज ड्रेस ताम के 1987 नो TSF रोग चीन बरो रोग नो रिगने कारो हिं दाबी खाइप्रो चीनी काम है के बरो एक्जेक्टली रोलिया आधा आधा के रोई रखाता साड़ी न सोलनो नो के रोई रखाता ये चीन बरो भाई ने नाइमांग नुकमांग मकोबाई नुकमांग साड़ी न हमजा खाए के बो है के खाई ना खाता ये बाक्सा तो तंग चीन बरो बिसियो आगतला कदर मा तंगui चीनी काम नुगलिया कक बरो गुरुंगलिया तंग आबरो ये बरो हठात के रिगनाय जों हायके कानानि कास्लै बाय रिगनाय रखे कानानि बरो लासि जागो ये हायनि बा हाफ क्ले काई तंगसि ये अमनि बगैनो चीनी काम सुं चीनी आइडेंटिटी रोनो जों चीनी या फाव डिसाइड खायनो ये डिसाइड खायनानि सिगांबो नि सिना नां बमो चीनी प्रॉपर्ली हायनि बगै जों विजडम तंनो नां विजडम बायसे आबद्र जों साइमान बमो चीनी नाय Take as a 35 article on के indigenous peoples have the right to determine the responsibilities of individual to their communities. Ta community sini society community ni responsibility ni tui tongna ni bu sini right tong. Abono tabo जों नुगो kaisa society kaisa community o jotoni no responsibility tong. A responsibility no to yani be right tong sede nang saba an honai haike hona kare a borok ta khoroksa burine phan khoroksa sala saka ayang ta thangdi ba buin borok bai ta thangke nang saba an hai honai rohni hongke abo asala ni boni right tong boni responsibility ni right tong gesung kuno din haike hona kare na phani nog ni maide sa abro hona kare tam na ke bo as a community ni borok boni right tong odikar tong ge tabo अपनी बगैने चीनी बिसिंगो जों फेवर खायना नांग डिफेंड के तंगना नांग प्रोटेक्शन रोई तंगना नांग इच अदर चलानोबो बुरैनोबो गे आं बगै आं रिक्वेस्ट खाय बुरै रक जखन रेब रक खायजाफोर के बनि आकल बायनो बनि तंग जाया बायनो होना करे अरो चीनी चलारनबो रेस्पॉन्सिबिलिटी तंग के बुरैबो होजाखरो हायके ताहदि निन बाबानि रां बायदे निन बाबानि रां बाय जागै दां हायके तंग होना करे आबो साया गे ता 30 Last one, Sasnay, okay, 44. Article 44, okay. All the rights and freedom recognized herein are equally guaranteed to male and female indigenous individuals. Oronio joto rights odikar tongmarok joto no burai bai selani soman equal hisab. Oro selani bagi simi sama klaya, burai ni bagi ba sama klai. Hain bagi seng sela burai equal gender equal burai ni bu odikar tong उपभोग खायानी ते रख खायना बे रेस्पॉन्सिबिलिटी तंग दायित्व तंग ताग्रोंदी स्पेशली बुरै रक नि काम सुमुं बायसि कायसा जातिनि आइडेंटिटी सिजा रिगनाय रिसा तैखे जों अमो तिप्रा साबले अमो आसामिस ब्ले ए आफायके सि उ काम सुमुं बुरैनि काम सुमुं बायसि गे बुरैनि दायित्व तंग ते रेस्पॉन्सिबिलिटी तंग सलानिबो रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व हानो नारगानि भाषानो नारगानि निजेनि दफानि बुरै रगनो रखा खाय नारगानि निरंबो रेस्पॉन्सिबिलिटी ते दायित्व तंग गे तिनि असंनि थं जाया तंखेबा जतन थानि आं नागारसानो जे आन मुसुक्ति सामानिया और जे यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल माने यूनाइटेड नेशन जे डिक्लेयर खायमानि इंडिजिनस रंग तमु राइट अधिकार तंग अब डिक्लेयर खायनोसे आं सायो तो फानो जतो आं सालिया जे इम्पोर्टेन्ट आं सायो और मुथाका जाया तंखे निरम थानि आं जतोनि थानि आनि बखानि खानि खुबायनो आं नागारसान जामारावनो के जतोनो यूटिलाइज खायदि ते पारानि सियारावनोबो सिरनानि खायथों तामिके आं ओ ससियेल मीडियानो बेलायके हामजाखा जों नवा आसौइनो जतोनो सिरमानो खोनारमानो आगेव आं ससियेल वर्क खायफ्रो जों सेमिनार वर्कशॉप हे अमते हायनि इंडिजिनस डे रंगनि पालायनान होय इनवाइट खायलांके आप्रतो मोबाइल रो करै न थाङै न हागै थाङै लेटार रयबो फाया मानि दङ
ये ओ इंडिजिनियास डे रौ पालायफानो इफेक्टिव इंगिया खरकसा खरकनै दजन आरो के थाङो के ताबो के नौ आसक तो जों सब सालायमाखा खोनालायमाखा हायनबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी नो बेलायके हामबाय मारो ओ सोशल मीडिया अखाय फायमाबा डिस्कवर फायमाबा आसंनो दिनै इन वर्ल्ड इंडिजिनियास डे इबो आं कक साख्लायमानि दे हामबाय रमारंनो निरक थानि आं हायनहाय याफारो हर काहाम जतनो हामबाय।